Moje ime je Đorđe Domazet, profesorska matematika i dolazim iz Sremske Mitrovice gde već 24 godine radim u Mitrovačkoj gimnaziji koja je jedna od najstarijih i najznačajnijih obrazovnih ustanova u tom delu Srbije. Posebno mi je značajno što sam u ovom polufinalu Srpske nastavničke nagrade prosvetitelj koji organizuje Fondacija Alek Kavčić sa ciljem da promoviše sve ono što je lepo i dobro u srpskom obrazovanju i da istakne značaj i postojanje onih profesora koji rade više nego drugi. 24 godine radeći u Mitrovačkoj gimnaziji, ja radim na polju matematike, uradio sam jednu bazu koja sadrži 151 lekciju na YouTube kanalu i on pokriva celokupno srednjoškolsko gradivo nastave matematike. Moji učenici ostvarili su više od 150 nagrada na različitim takmičenjima u različitim kategorijama. Predsednik sam podružnice Društva matematičara Srbije za Srem koja okuplja sve profesore ovog predmeta iz Sremskog okruga, organizuje različita predavanja i različite radionice. Urednik sam i pripremam školski list Gimnazijalac koji traje već 20 godina, izašlo je do sada 35 brojeva i on je objavio značajne intervjue sa istaknutim pojedincima srpske kulture i umetnosti. Pored toga, autor sam monografije škole i još 5 udžbenika, imam više od 100 članaka koji popularišu matematiku i umetnost.